گئی 1450 وری بوزان یہ کہ نکاح ستن نصف دین مکمل تم باوجود تہ آز گوبر مل اڑ کور مل اڑ تم پنن بچن ون تہ نکاح کران کہیں دپان گۄڈٕ گژھِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ اپوائنٹمنٹا نیرُن ییٚتہِ میون بچہ تہٕ بچی ملٲزم لگہِ امہِ پتن کرو أسۍ یِمن نکاح رۄب چھی کران اعلان دپان چھی اگر ژٕ فقیٖر تہِ آسکھ نکاح کر نکاح سۭتۍ بنایہِ مالدار حضرت اللہ مگر مسلمانس گژھِ آسُن توکل تہٕ بروسہٕ مسلمانس گژھِ آسُن یقیٖن مسلمانس گژھِ آسُن پژھ وۄمید گژھِ آسٕنۍ رۄبس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ کرِ یِمن دۄنوٕنی بٲژن برکت انشاءاللہ نصف دیٖن چھُ گژھان مکمل نکاح سۭتۍ نمازِ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ روزو سۭتۍ نہٕ کینٛہہ زکات سۭتۍ نہٕ کینٛہہ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک 3 چیٖز چھِ مےٚ انتہٲیی پسنٛد دُنیا منٛز کٔژ چیٖز 3 چیٖز چھِ مےٚ واریاہ زیادٕ پسنٛد اکھ فرموک گۄڈنیُکُے الطیب طیب چھِ ونان عطر گژھِ ملٕنۍ اگر انسانس خوشبوٗ مٔلِتھ آسہِ یہِ چھُ واریاہ اصل دوٚیِم کوٚرُکھ بیان والنِساء بیٚیہِ آیہِ مےٚ زنان تہِ پسنٛد ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان وجُعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میانٮ۪ن چشمن ہٕنٛز ٹھنڈک چھِ کتھ منٛز نٮ۪مازِ منٛز یِم 3 چیٖز کٔرۍ یِم دُنیا منٛز پسنٛد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم